дар пай як санҷиш аз варзишгоҳҳои шаҳру навоҳии кишвар, ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик аз чанд варзишгоҳи шаҳру навоҳии вилояти Суғд боздид ба амал овард. дар доираи санҷиши варзишгоҳҳои дастаҳои лигаи олӣ ва якуми мамлакат мо омадем ба шаҳри Истаравшани Бостонӣ ва майдони хонагии дастаи Истаравшан. ҳоло дохили варзишгоҳ мешавем ва мебинем ки ин варзишгоҳ чӣ шароит дорад ва оё ба мавсими имсола омода хоҳад шуд ё не. воқеан ин варзишгоҳ баъди вохӯрии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо аҳли ҷамоатчигии футболи тоҷик 3 ноябри соли 2023 дигар бора аз навсозӣ шуда, нурафканҳо ва намолавҳа насб шуда, ҷойҳои нишаст иваз шуданд. имрӯз дар шаҳри Истаравшан бисёр корҳои созандагию ободонӣ ҷараён дорад ва ҷараён гирифт ва бевосита дастури супориши муҳтарам Рустами Эмомалӣ буд ки имрӯз мо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истаравшан аз навсозӣ кардем. аз ҷумла дар варзишгоҳ чӣ хеле ки дида истодед, мо ҷойҳои нишасти аввал мухлисонро пурра аз нав кардем ки бисёр дар ҳолати вайрона қарор дошт. мо аз нав таъмир кардем ва ҷойҳои нишастро барои дидани футбол як мутобиқ гардонидем. ҳамзамон пурра ҷойҳои футболбозонро, ҳамзамон ҳамон ҷойи нишаст ва утоқҳои либоскашии футболбозонро пурра аз таъмир бировардем ва пурра ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ намудем. инчунин бевосита дар супориши муҳтарам Рустами Эмомалӣ буд ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истаравшан чарағонкунӣ ташкил карда шавад ки ин супоришро мо иҷро кардем бечун чаро ва чӣ хеле ки мебинед мана варзишгоҳи марказӣ бо маблағгузориҳои худи бюджети маҳаллӣ ва ҳам бо ҷалби соҳибкорон мо чарағонкуниро ба анҷом расонидем ки метавонем имконият дод ки дар шаб низ футбол дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истаравшан баргузор гардад. албатта яке аз талаботҳои асосии ин дар ҳоли хуб қарор доштани чаманзори варзишгоҳ аст ки бояд то оғози мавсим ки имсол дар қиёс ба соли қаблӣ як моҳ пеш оғоз мешавад пурра омода бошад. чаманзори варзишгоҳ низ пурра аз навсозӣ карда шуд. мо дар чаманзор махсусан бо қумпошӣ кардем. қумҳои босифат зиёда аз 60 камаз, яъне ки мошинҳои боркаш мо қумпошӣ кардем ва пурра бо алафҳои табиӣ кор дидем ва имрӯз чаманзори варзишгоҳ низ омода мебошад. мақомоти маҳаллӣ барои аз навсозии ин варзишгоҳ бештар аз 3 миллион сомонӣ ҷудо намуд. яке аз нуқтаҳои аслӣ дар пешрафти кори клуби Истаравшан ва варзишгоҳи марказии шаҳр ин аст ки ҳам варзишгоҳ ва ҳам дастаи Истаравшан ҳамчун муассисаи давлатӣ аз буҷаи маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд. барои дастгирии ҳамин даста мо аллакай дар муассисаи давлатии клуби футбол ташкил кардем, дастаи Истаравшан, ва махсус аз бюджети
محل مبلغ‌گذاری کرده می شود. بغیر از این ما تمام صاحبکارانی که در شهر استراحشان موجود جلب نمودیم و امروز دسته برای بازی در لیگ عالی آمادگی خود را دیده شده است. علاوه ما در بازی های ولایت روانه کردیم، بازی کردن دسته استراحشان حرکت میکنیم که تمامی باز هم شرایط و امکانیت ها برای فوتبال و برای رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان و اجرای برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان در شهر استراحشان تامین کرده شود. در عموم گفتن ممکن است که ورزشگاه شهر استراحشان عین زمان در حالت خوب قرار داشته با انجام برخی از کارهای نوسازی آن تا آغاز موسم برای قبول بازی‌های چمپیونات لیگ عالی آماده خواهد شد. بعد از آنکه که ما از ورزشگاه مرکزی شهر استراحشان دیدن کردیم آمدیم به ناحیه ظفرآباد و با ورزشگاه مرکزی ناحیه ظفرآباد. اصولا باید بگم که دسته ظفرآباد رو در لیگ یکم دسته روشن معرفی میکند و این دسته یک میدان خانگی در جماعت روشن نیز دارد، اما در مرکز ناحیه ظفرآباد من همین ورزشگاه انا به همین حال است. البته این را ورزشگاه گفتن تحقیر به فوتبال است، زیرا این میدان نه حدود معین دارد و نه برو پهنایی دقیق. من در مرکزی همین چمنزار در مرکز میدان ایستادم. خب میبینیم اینجا کلمک های آب، چند تا کلمک آب در اینجا هست که از آن شهادت میدهد که این کاملا ناهموار است. خب درباره سبزه ورزشگاه چمنزاری ورزشگاه چیزی گفتن نشاید و قولی که این ورزشگاه نه در دارد و نه دروازه، هرچند که دروازه دارد من این دروازه ها طور ندارن. در اینجا یگان حدودی معین و معلوم نیست که مثلا میدان از کجا سر می شود در کجا تمام می شود. زیاده از این با حدودی همین ورزشگاه ساکنان زیاد رفت و آمد دارن. از آن شهادت می دهد که از بی اهمیتی زیاد اینجا راه شده است برای از این محل به این محلی مرکزی ناحیه رفتن. خب دیگر چی هم گفتن ممکن است. خب یک جای نشسته که از این طرف هست، البته این تعمیر میخواهد. دیگر در اینجا درباره اتاق‌های لباس کشی و اتاق‌های لباس عوض کنی و جای دستشویی و دیگر فکر میکنم که حاجت نیست. با گفته رئیس بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه ظفرآباد بهزاد اویزوف، این ورزشگاه در توازن وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بوده از جانب کالج پلی‌تکنیکی ناحیه نگاهبین می شود. ورزشگاه مرکزی ناحیه که امروز در توازن وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان قرار دارد که پررگی نگاهی بین امروز از جانب کالج پلی‌تکنیکی ناحیه ظفرآباد همه روزه دیده شده می‌استد و ما در تمام چاره‌بینی‌هایی که
از آن جمله عید نوروز، عید استقلالیت، تمام چهاربینایی که در سطح بلند عمومی میگذارونیم در همین ورزشگاه مرکزی میگذارونیم. خوب ببینید همینجا یک نازکی است. شما کو همین ورزشگاه را استفاده میبرید در چهاربینی های فرهنگی خود. خوب چرا پس آبادش نمیکنید؟ شما با اون تکیه میکنید که این ورزشگاه در توازن وزارت معارف است. یگان مراتب مراجعت کردید، مکتوب کردید، شما هم استفاده میبرید اما در توازن آنها از حسن ناحیه را میخراشد. شاید هر دو جانب یک با موافقه میرسیدن که این آباد میکردن. بله اوزی ما در مین بعد چنانه که شما اوزی وای کردید مین بعد ما تصمیم گرفتیم که در یک جایگی وزارت معارف و مقامات اجرا حکومتی دولتی ناحیه ظفرآباد به یک خلاصه انیق دقیق برآمده ورزشگاه مرکزی ناحیه رو تا 35 سالگی استقلالیت دولتی رو پر از نفسازی کرده ساخته به استفاده می‌کنیم. چنانچه گفتیم ناحیه ظفرآباد را دسته روشن ظفرآباد که همنام جماعت روشن ناحیه است در لیگ های مختلف کشور معرفی کرده حتی به لیگ عالی نیز برآمده است. همه ساله طبق سمیت خراجات مقامات اجرا حکومتی دولتی ناحیه برای عموما برای دسته روشنی ناحیه ظفرآباد مبلغ‌های گران جدا کرده می شود. مبلغ‌های گران یعنی چه خیل مثل منچستر سیتی؟ نه اکم با مانند مبلغ‌هایی که به همون مسابقه ها مشق ورزی می نمایند مبلغ‌های ضروری با قدر امکان دسترس کرده می شود. امید است که رهبریت نوی ناحیه ظفرآباد به مشکلی موجوده رسیدگی میکند و این ورزشگاه از این حالت تباه و ورطه مهلک بیرون کشیده خواهد شد. اینک هیئت اجرایی برنامه فوتبال تاجیک آمدیم با ورزشگاهی خانگی دسته چشمه ناحیه سپیتامین و این زمان میبینیم که در اینجا چه شرایط موجود است برای برگزار شدن بازی های خانگی دسته چشمه. منظره این ورزشگاه نیز چندان دلخوش کننده نبود. این تشریف ما به اینجا چند نورست توپ بازی میکرد و بس. از کارهای آمادگی به موسم نو باشد کاملا نشانی نبود. از صحبت دیرکتوری ورزشگاه باشد چیزی را در این باره فهمیدن مشکل بود، زیرا او با سوالهای ما در شکل عموم چند جواب گفت و بس. موسم نو بچه تیار کرده ایستادیم. آینده من اینجا خاک می‌انزیم. کار دیگر رو میفهمون. چرا قمپاشی نرفته ایستاده است؟ قمپاشی اکون تازه وای جدا شدگی بود، همون سال دیرتر ماندیم. قمپاشی اکون می‌انزیم. با موسم سر شود کی شما بعد این قمپاشی را آغاز میکنید؟ اکو آغاز بکنیم. یعنی اتاقای لباسکشی رو هم دیدم خیلی ولنگورا. لباسکشی همش اتاقای هست همش.
ҳасту хароб аст, таъмирталаб ҳастанд. таъмирталаб аст. медонем. ҷойҳои нишаст чӣ? ҷойҳои нишасти мо 4000 ҷойҳои нишасти мо ҳаст. дастаи чашма дар ҳаминҷо бозӣ мекунад? дастаи чашма ҳамҷо бозӣ мекунанд. ҳамҷо мебурад бозӣ ба. хуб, кай корҳоро баъд шурӯъ мекунем? Мана мавсим шурӯъ мешавад. ин ҳафта сар мекунем, худо хоҳад ҳафта сар. албатта дар қиёс ба варзишгоҳи ноҳияи Зафаробод инро варзишгоҳ гуфтан мумкин, аммо бояд иқрор шуд ки чаманзори майдон дар ҳолати бад нест, фақат онро бояд сари вақт нигоҳубин кард, вагарна аз ягона ҷузъи ин варзишгоҳ низ маҳрум шудан мумкин аст. моҳи сентябри соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ифтитоҳи ин варзишгоҳ, ки 10,000 ҷойи нишаст дорад, ширкат намуданд ва дастандаркорон тавонистанд, ки онро дар ҳолати хуб нигаҳ доранд, албатта ба истиснои бархе аз камбудиҳои кӯчак. варзишгоҳ дар ҳолати таъмирталаб ҳаст. баъзе ҷоҳо камбудиҳо ҳаст. мо ҳаракат мекунем ки ин камбудиҳое ки дар варзишгоҳ вуҷуд доранд дар вақтҳои наздик ислоҳ мекунем. кадом камбудиҳо ҳастанд гуфтан мумкин аст? камбудиҳо асосан ҳамин камбудиҳои қадар вай нестанд. ҳамин майдони футбол якбор вай кардан дар кор, хунпошӣ кардан, ҳавор кардан дар кор, дарвозаҳоро таъмир кардан дар кор. бозингирои захиравӣ ҳамун вайҳои ҷойи нишасташонро мешинонем. қариб ки камбудиҳои вай нест аст. дастаи мастчоҳ имсол ба лигаи якум рохат гирифт ва ба гуфти масъулин муносибат ба фаъолияти даста низ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ дигар мешавад. даста дар ҳолати нағз ҳаст. тайёргӣ дида истодем. ба рӯзои 10 феврал даста ба шаҳри Душанбе барои ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон роҳат гирифтагӣ буд. дар марҳили вилояти сохт шудагӣ буд. ҷои аввалро гирифтем. рӯзи 10 феврал насиб карда бошад ба шаҳри Душанбе равона мешавем. даста тайёргӣ хуб дида истодааст. дар куҷо машқ мекунед? машқҳоро асосан ҳозираш дар ҳамин ҷо, дар майдоне ки ҳозир шумо дида баромадед, дар ҳамин ҷо тамринои даста дар ҳамин ҷо мегузаранд. ваъда карданд ки имсол даста дар лиги якум баромад мекунад. талабатҳо умуман дигар хел ҳастанд, дастгирӣ сахт мекунанд. моро бовар кунондан ки даста бе дастгирӣ намемонад. аз тарафи молиявӣ ҳам бошад, аз тарафи дигар чизҳо ҳам бошад, дастаро дастгирӣ мекунад. варзишгоҳи марказии шаҳри Истиқлол, ки ба гуфти масъулин ҳанӯз асри пор бунёд ёфтааст, аслан ҳоли хуб надорад. рӯзи ташрифи мо ба шаҳри Истиқлол ҳаво хеле сард буду барф меборид. мери ғафси варзишгоҳро пӯшонида бошад, имкон намедод ки то онро ба таври дуруст наворбардорӣ кунем. аммо ба ин ҳам ҳама чиз аён буд.
ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик омадем ба варзишгоҳи марказии шаҳри Истиқлол. хуб, ин варзишгоҳ ҳанӯз соли 1961 асри пор бунёд шудааст ва иддаe аз камбудиҳо дар инҷо мавҷуданд ва дастандаркорон мегӯянд ки ин камбудиҳо ба тадриҷ бартараф мешаванд. хуб, барои ҳанӯз дар инҷо аз рӯи иқлим ҳанӯз корҳои омодагӣ анҷом нашуданд, аниқараш оғоз нашуданд, чунки оли ҳозир чӣ гуна ки дида истодаед дар инҷо барф меборад ва албатта дастандаркорон ваъдаи он медиҳанд ки то оғози мавсим ин варзишгоҳ, ин майдон ки майдони хонагии дастаи металлург мебошад, барои қабули бозиҳои лигаи дуюм омода хоҳад шуд. иқлими сарди шаҳри Истиқлол имкон намедиҳад ки бархе аз корҳои омодагӣ инҷо оғоз гарданд, аммо ба гуфти масъулин ноҳамвориҳои чаманзори варзишгоҳ ва боқӣ камбудиҳо то оғози мавсим бартараф хоҳанд шуд. албатта то кадом андоза ин гуфтаро бовар кардан мумкин аст, қазоват худи бинандаро. аз моҳи март боду ҳаво бо бориши барфу боронгарӣ камтар мешавад. пас аз боронгарӣ баъд майдони варзишӣ барои гузарондани бозиҳои варзишӣ омода мешавад. бозии футбол омода мешавад, яъне кабудзор мешавад. аз шаҳру навоҳии дурдасти вилоят мо омадем ба марказ ва нахуст аз варзишгоҳи спартаки шаҳри хурҷанд дидан намудем. бояд гуфт то имрӯз хеле аз супоришҳои раҳбарияти болоии федератсияи футболи тоҷикистон иҷро шуда, бархе аз корҳои дигар идома доранд. дар асоси дастуру супориши раиси федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Имомалӣ дар варзишгоҳи спартаки шаҳри хурҷанд барои омодагӣ ба мавсими нави футбол ки ҳамасола моҳи март оғоз мешавад, корҳои омодагӣ, созандагӣ оғоз гардидааст ва то ин дам дар варзишгоҳи спартаки шаҳри хурҷанд майдони варзишгоҳ қумпӯш карда бо доруҳои минералӣ пошида шудааст ва айни замон чӣ хеле ки мо шоҳида гашта истодаем, тоқҳои либосиваскунии варзишгоҳ аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд ва монитори калонҳаҷм дар варзишгоҳи спартак насб шуд тибқи талаботи федератсия. аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ барои азнавсозии варзишгоҳ як лоиҳаи вежае таҳия шуда бештар аз 700 000 сомонӣ ҷудо шудааст. албатта аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хурҷанд вобаста ба бартараф намудани ин камбудиҳо нақша чорабиниҳо ба тавсиб расидааст ва дар ин замина ҷиҳати бартараф намудани ҳамин камбудиҳо то мавсими нави оғози футбол лигаи олӣ тибқи ҳамин нақша корбарӣ ҷоннок карда мешавад ва албатта ин камбудиҳо бартараф карда мешавад. бо як назар ба ин варзишгоҳ гуфтан мумкин аст ки масъулин барои рафъи камбудиҳои ҷойдошта хеле кӯшиш ба харҷ доданд ва дар ҳоли тақвият ёфтани нурафканҳо умед аст ки ин варзишгоҳ бидуни мушкилӣ бозиҳои лигаи олиро қабул хоҳад кард.
به همین ترتیب ما آمدیم به ورزشگاه 20 سالگی استقلالات شهر خوجند و این نکته را باید ذکر کنیم که این ورزشگاه یکی از ورزشگاه‌های نمونوی است که به همه معیار و طلبات‌های امروزه جوابگو میباشد. فقط برای نصب نورافکن‌های شدتناک در ورزشگاه مذکور بیشتر از 14 میلیون سومانی از جانب مقامات محلی ولایت سوخت صرف شده تا روز تشریف هیئت ایجادی انقریب تمام کارهای آمادگی در ورزشگاه به انجام رسیده بودند. اتاق لباسکشی، اتاق شستشوی، اتاق کمیسر و داوران نیز در حال خوب قرار داشته، چمنزار میدان، جای نشست مخلصان و بازیگران احتیاطی هم آماده می باشند. ما مخصوص نوار ورزشگاه 20 سالگی استقلالات شهر خوجند را در فهرست آخرین گذاشتیم تا تب بیننده را در فرجام یک کمی خوش کنیم، زیرا با دیدن منظره های قبلی از ورزشگاه های چند نواحی ولایت دقیقاً تب کس خیره می شود. اما امید است که مسئولین از دیدن آن منظره ها خلاصه در کاری خواهند برآورد، زیرا با فوتبالی که می تواند ملت را در عرصه عالم معرفی کند نباید چنین مناسبت کرد.